Ni Ramchandra Garth ni sini block committee Tipramotha YTF TWF tai TISF sara khoi district no ti sing kaisa koglam oro chung asuk lekha ege kai oro chung sini party ni decision ti tai TISF ni je khanan je strike no ti sing oro koglam salai jaka aro manjaka sini borom ganan EM swell the borman no khoboi sini je party ni je block ni jottono oro manjak phaika ojama jik sangro tai YTF ni bo manjakha ekai chung khanani borno success khlainani bagai jototok jini je phannago Ramchandra Garth abo tiyarungjak tini chimo tiyarungkha chung gai chung khana borno success khainai tamni inga kai kok borok chini mani kok no sinani bo script jotani kaham bo kok bothai jotani mane eko kaham chung omono chung sainani bagai ebong government no mono permanent solution rinani bagai no khana chung omono tiyi chung soban nokhonlai Pulang na media fans na hambay kini orang sini Ramchandra Garth block committee ni kini kena je strike no te jin orang meeting aso leka lobby tong sini honorable MLA parang okra ronji debruma je sini vice president subjournal sini honorable chairman parang Andrew debruma te jot sini Tipra block Ramchandra Tipra block committee ni president YTF ni president TWF president jot the leaders of kini sini kok sab leka जों साइमानो खनाव जे चिनि जे इंडिफिनिट पिरियड नि जे स्ट्राइक ना खलाइन थाङै दङ अब चिनि आमानि कब्रो कक न जों चिनि बरम मानन बगे एबा चिनि स्क्रिप्ट जे इशु दंमोन आमान दिमान दै जेना स्ट्राइक खलाइनाय जों अबनो सान आयो जे जे खरान जे स्ट्राइक अमति परमत बगे सिमे सारा जे पर्सन बगे जों परमानेंट सल्युशन नांगो तांगे चिनि आमानि ककनो जों बरम नांगो चिनि आमानि ककनो जों ताम बिसिना अब चिनि Diperasani hari jenai, bui baca cong ada dia, ama hari kena cenderung semua cenderung coba thanjek le cenderung justice tu mana ni, ambai.